Stvari, ki zamujam, pa ki me učim, ne veš kaj. Prekla me je včeraj prav, sem mu pomagam pri seminarski in a mi je še baterija zmanjkala na telefonu in te res nisem mogel poklicati. Ne, a misliš, da sem jaz res toliko neumna? Kaj pa je bilo tole na Twitterju včeraj? Hipster bedanc je postal župan restauracije pri lažnivem zmaju. Batman 3 v 3D, 10. vrsta, 12. sedež. Double cheese, triple bacon burger v kiosku pri masnem pomfriju. Lajkam! Kakšno seminarsko sta to delala? Holesterol v krvi? Ljubi. Ampak kaj? Dost imam. Med nama je konc. Pa še na Fejsu bom objavila, da ti bo zihar jasen. Hej, pozabila si označiti, kje si mi konc dala. Sem jaz potegal. Vse moram sam. Ne zatipkaj si zasebnosti, ne zatipkaj si življenja.